le atina ele nei afu le motsele o salafai. O se tasi o atina e na si ele komite o atina ele kapeneta. Iana si singa masani. Inga luenga tsele o lo ngalue ale malo. Fapea fo imana pa anga tuma oti. E au fi ai pisinisi ma ainga. Ai mese nu umafio anga. O le atina e nei afu. O se ngaluenga le ainga satuala le nei. E tawala mai le ngalue ina o le ava Samoa. Fapea mai si me tuto I fatoanga I Samoa. O le ati nae, whaingoina o le Satuala Development. Ma o le nofuanga nei, o le nofuanga I nofo ai ar Satuala Development lei I le wautua o le Satuala Development na amataina lea po o le nea ti nae o lewa na whai e mātua ai pei whatoa me whai ona tau whai mātou whanau e whai as a business. O le tūlanga lea o lea ua ngā I ai ma ua tau whai fo I ai nei whai taingi. I lalo la o le Samoa Agribusiness Program. Nena ma whai ona tausanga I nā ni se lono ngā tuku sosoani e le tau whainga o le ava, ia ai le o tutulanga le pe o le maumanga e tusa le pe o fast food eka le tele o le maumanga lo ia yuta. O le maumanga o le ava, o le talo, ia ma le taamu minkini. I le taiminei la, o le main crop a le tau whai mātou promote o le ava. Ai e ana isi fo ine o mwhai na mātou saunie lalo lepo kalame e peila o le koko Samoa ua matou whai fuit koko Samoa I tono I pule e whai ngofi ena o whea veai o le ava Samoa ma e pei on tau silafia o le nei e whiololo lava seala ngā tupe mo o ava Samoa sa mawhai ona matou o atu I le mitanga luenga whatoanga ma nisi fo iau o tanga luenga whaatala noa le ava Samoa I apeni ele o iai lava stūlanga whaamafa I le ava ma o tūlanga fo ilea na ma ono tūlanga lea e wha mai lato o World Bank e titiro lato I le ava o le drug pa o le ava sa whai fo ina isuenga ma o le ava e te le o lona o ngā le ava o le ava is a stress reliever e mawhai ona no whaafile mu ai oe pēr whaapea whanava mai le tele o ngā luenga ma I le ofisa ia sau inu sau I pu ava e ao ngā lava e whaate ai le vesi o le mawhauwhau. Tele fo I ana I situ ai ngā product e mau mai le ava ma o le ava o lo avenir ma ava I Amerika I le company na I tau le Monsoon Beverage. O la tola e saunia mo me o herbal product e pe o whae o whae tablets e ka o le ava they turned it into tablets where they use it as a stress reliever tablets. Whae lako cordials whaanga le ngalo kangwa mix ma le vai inu ala ia pe o le vai lanu a le ava lau mix e tutonu. Whae fo ia nise mo mint lollies wa mix wakasima le ava, so it's all part of stress relieving. Pe o tūlanga na le e te lea ia e le cabalactone le tono ava, o le mena le whaanga ina I le ava ma company leo lo mato so tai nei le ma tu so wa ma kilos wa umana ai whatoa mata le mato whainga paanga I whai umata sanga lo te Sala na whaate ai ai lesi lua selau 5 ia watu ai lesi 5 selau kilo ia olo o ngā lue lava o na taiminei e le lava le sokalai o le awa I tono Samoa ma o se stūlanga na o lo o titilo fo iai ia le lea tina o le promoting na o le awa ia pe on tautanga e mei fo I o lo o I luma ia tia pula ma ata po o mea tuto ava o tūlanga I o ata e whai lawa singa taun tae mau tō te whatau I nei le tāla e pona. Sala e kasi ele fasimele le e tāla.
Ele tão tele au tau pa uana. Ia mer tia pula la e fasu se ne tia pula. Ia o le tulanga na pe o le mau mai nai ala nga tu pe so ane fo ile atina e o le ainga ia me se fo so ane tama ile atina e no ainga. I nu e me se fo fino ngalo tama. Ia pe ona tau tanga ia tu le o umana o ngai display si e mawhai ona to umata to presentation e mawhai na to fio tu iai e tangtanga iai o ato o ato talo o tia pula ia mele awa o lo whaala ainda i lunga i o. Ia e iai fo ina ilu i tau o Nepo kalan o Nepo o keti mai e tau whai lawa i se tūlanga e mawhai ona fo iai nei ilu i tau ia i lo le, you know, ia i olu i tau manofo lava ma whaamoemoe isi e tau whai lava mātou e peila olu i tau ngomua lava o le awala e alu i tau mātou maumanga e whai lava sina pe e lunga ali whai lava sina ngā oa ma o nei awala e whausia o mai tama e o atu mama na i tama masa atu le awala ia la umai maa wha malo e le awala ia ma atua ia iuta e tūlanga na o le tau ngomua na o le spoilu i tau o le promoting na o mātou, o le suri tau mua na o le promoting na o le awa, pe o le, not so much promote, but o le suinga whangara mai se tu tangata i mahala malama, i le au ngā le awa, i o tūlanga na, o lo mātou tifitilo e le taimi nei, ia, ai o sina presentation pupu na mua tō fionga, ua awa noa nei ia tātou display sia, mwhai ona, so a fio mai ai. E ui ati na e te tele le awa sa moa mai whatoanga e peo ne i afu i savai. Ai na tele lavalu i tau na whawhia ngai le tau mawhainga o le awa. E awala i le tō ina male ngā osia mai ai o oloa mo whatawa inga i maa ke te tele i atu i whafo. E o mai le tau sanga i lua awhi ma le lua. Na tau fia ai e le maa lua tele o Amerika le tau i whatawa watu o le awa mai sa moa. Mātunu ese o le laulangi. O le name ta upuna lu ngala lo aile ma keti sa oloto lalangi. Ile tele o nei tau sanga. Ma ile mai a yesu enga wha scientisi wha awao malo. Ma maua i loa se fafo i le name ta upu. Ona tawailana ua ngai atu i a truck firms i fafo. Ua lato i loa le leo le awa i tūlanga la lea o le whawhire muwe o tangata o la wale ho i. Whātoa while mu ei la ngona o tangata po i a atua tu wale. Ia o se whala au o lele. Na lato kai e le whala au sa tau o Kawatani. Ia whala au ia whafo. O matamata atu la company e whausia isi to i ngā whala au o. E o Prozac, ia ma le Valium, ia Libium. O whala au lai tai a laifa o ngā nei whafo. Wa threaten lako industry, wa threaten lako product. O ngā lela pe ua ngai te ono ngā le natural product i le. Ia le awa. O nā nofo e role me whaili poti. E whapela e tangata na maliu mai i whafo. O tu ai ia. O wa whaina i le liver. O le ate. I ona o le ona o le awa. Sa ia la whaisu suenga ma i ue la wei na ua involve ai WHO. Ia ma mulimuliani, o whaamaunia. E le ai ma se awhianga o lea o tangata o tōtonga i o tangata. I le awa. Lea la whata atu e te tala i leila ma masala peto e wa whatoa arua ni tau sanga, tangu te tala. Ia le awa mo le awi whafo, mo o talia hoela e atu ni whafo. E whaonga ina mo le tūranga lea. Ia lao te talitono tasi ni ta mau ainga o sa mo ne sa lewa e le o na nau ye ia le tatu tangata. Ia le sa keita lawa mo le local consumption. Ia whaamari ina i la tō ho i e whiu awa e alu po atoa o no fortano awa. Ia le lau o tō tanga fie se tūlanga. E au mai e ta mau ainga le ngate te tonu o le ainga. Ia e whape fo e un tanto watu nui. Ia e mori atu ai whafetei tere. No tō mai le ngā, ma le whiwhi ngā. I mea le lei.
tau ave ai ngong tātou tunu le ngate lea. Ia o le mātau atu o le whorua iai ma isi tau mawhainga i le whaongaina o le whasila au o le awa whatauina. O le telefo ina o le au whai awa le ei whangaloa ma samone ma isi nu ia e ai o le awa e a watu fua ina ia whasaralau toi awa isi tangata o na lai mana o na o la tau e whai le awa. Ia e whaftai, pētā lai le pona po le alawa le tau e iai. O le mea silo na tāua, o le o tau anga le lei whasaralau atu le awa mauna iai isi. E nā tau te tau whai o ina sanga whaatele a te linda le awa. Ma te le enta mao aina anga e mai tono tātou nu. Ia whaftai fōlu o lea o maumanga ia ma le koko. Ia o lea po i olo ia ina e fio ngai minsta o roo. Se minsta o whaato a o tau la mua po i le tau whainga o koko Samoa. Ia si le ta mao aina tele i loo taitununga. Ia o lea wanga i ngai enta ko tunu ue. Mai e tonu ta mao aina. O le ati na le na le awa Samoa ma le tia pula i ne ia fusawai. O se tase o ati na e lo whaatautai e paanga tu ma oti el malo, whaatase ai ma le laungang o le malo Samoa. Ma o le whai unga le na o le nei whaupoponga le pokalame le komite o ati na e le kabineta le nei vai aso. Tui tali umai le vai aso fō mo se isi vaenga whaupopo. Ai mo le taimi nei, soifo ia.